Aha, ada beli bontek itu. Udang tuh ah. Dar. Asal kah siap beli bontek? Tadi nggak siapin besardeng. Oh, nah, mereka geng ulang. Dar. Ah, bang enak tuh. Beli bontek ngai-ngai. Nah, man kita ulang, ulang. Oh, sakit pasan main dengan kami. Ngomong-ngomong beli bontek ada sing kepurut tuh nih. Nak ngujangin. Sepak bola. Udah jelas ngaturan dah. Meripa matakon kan, meripa ngujang sing kepuro. Jangan semilu karena gelem. Kene geset taruh es gelam ngai-ngai kan. Karena cang dot main PUBG. Apana menado dalan maturan ae ke pura pusah. Bejak hilang nu kan alasan ben mesti main game. Beli bontek lebihan munyi. Kan beli bontek ada semilu maturan. Aduh, ne apa masalahnya cek sira ngomong bener. Kenapa tuh? Cang men. Adi nak wani men. Cang men. Ceret. Hah? Aduh, sakit pasang api nih. Aduh. Nih, bona. Aduh. Ini geset acara estok orang gelem. Estok. Gini dinginnya gitu. Yuk kan. Aduh. 1, 2, 3, action. Oh, beli bontek lebihan ngomong. Lebihan munyi. Ngomong kok patuh ngomong ada gitu. Aing munyi. Alon munyi. Ulang-ulang cut. Ah, beli bontek. Ulang. Ah, beli bontek. Action. Ah, beli bontek lebihan. Arah dah. Yang lebihannya terlalu Fokus.